Krista Wimingli, Rimpalak Gahaya, Tangkur, Baptist pastor, mission workers, we, Riaung Han, Kala fellowship li, Razang Deklaya, Legacy being side quarterly, Roger Krista Wiming entering a pa Shalom Sadali. Riaung Hanley Rimpalak Gaina, Ragazang a soda, Legacy church. Kanina itum liring palak kaina welcome samida. Aya wena kala ajazimi shopong datum. Rawi ming liring palak kaina. Riaung hansada kalitum ring palak kaina ka fellowship sampangda. Ring palak kahayang zinga dampung itaran. Pro ming li korum ngaire wena razang da klaya itum sai quarterly. Rawi makwada sokmi dashung miranu. Itum wing ran yehi. Chadwak vai sao se Jane Tumna Haugapogla li Masot Kamila li kel number 98 he itum sang room se Kala Masot Kamiwi se hi he Reverend N. Hobson Pastor Choito Baptist Church na se ha samire Yari sai corona Kiaga Shane and Ingada Kokrum Rally kel number 980 sang room se I got in a bumsy. Raleigh Masochikatse. Turk Matenga Reik Mataya. Idem Sai go raling and now Kamia. Kasakaba Heprohovra. No we kamata. No we chingri kahai. No we legacy itumui ene cutting a submilo. Heproha legacy willingly ninka yanka cock salaka
นวีอุงเริมเซมกะกาวิเตขมเตยจีอิทุมกะฮาวลักเขาเวอิทุมนิงจังลักเขาเวอิทุมวิเสียสาดกเลยชงซาสายโครลีเรวรานะวิลุคมิชันวิขามงคชมีเดอจังคูลกโฮรมมียูมาตายลักอันเบปติสนาเป็นชิมคูฮิลีเพราะหานวิมังลาจินะนวิทังขมาจินะอิทุมลีอัตมกจีวลีตัมจิเทมิจิงเดพับกตาจีกะลิงสักมิโลอาจีเชิร์ชคณีนะรุงมีเดริงพาลักเอ็นอิทุมสิงกังรุมเดลีอาจีหิมังเอ็นมาตังสักหามีอาโลขณะเอ็นตังเดฮิตาดะขมาทาฮีมีกจีบุยบังโซขมิงสาดามียูร์กะเดนละตัมคุยกะบายชิคุยกะบายอักขงสังสักมิดาสิงกาดะกเลโปรแกรมฮีกะจังกัดบริบราอิจุมินิยังกอุงอิจุมินิงกะจังอุงกะชุมังสาลาพระฮาวินิยังกนวินิงกะจังจีอุงกะชุงะโปรแกรมขงสังสักมิโลอาริงยาอิจุมไซโกรนะขลัดตัวมีรินนิยังตงเจ้าดันลิขอร์กสังไงนิงโซดานั่นลิริงพาลักเอ็นขอรุงไงเย่เพราะเขาวิบังลาจินะอิทุมลีรังรุมิดาชรุขมิกิกจีเราใส่ก็รู้จังลีเพราะนราสุมิโลรักสิกหายอิทุมใส่ก็รู้ลีริจังลักเอ็นเลเดกเลยงันนางไงลักเอ็นเลเดกเลยมาสดมีไงลักเอ็นเลเดกเลยใส่ก็รีริงกับพ้าสัมพังเดหันุงฉับกวายเพราะเขาวิบังลาจินะรังรุมิดาอารวยจิงรีไอนะฮอกพกทาเดโซขมีสัมพังละก็กุบสังไปขวายอิทุมลิหุยขมีงัดตังขมีพระเยซูคริสต์นวิมิงสิงเดเสียสาดโซขมีเดอาเมนเสียสามีก็ให้ยาวก็หอมเลยนี่เชอร์รันสอมีเรื่องนู้อะไรอินะตั้มฮีอิทุมมวยกันวินเนอร์ลีมีเดลัยก็เลยอิทุมมวยกันวินเนอร์ฮีตั้มคุยจังไงวิจิลีโลกรีวีโลซีวีกันวินเนอร์นะตั้มคุยกี่จี right after อิทุมมวยกันวินเนอร์นะคุยไงวิจิลีตั้มจีรับคุยมีมรอนโลกจีตั้มฮีนั่นนี่คือลิมิตเลย当库不是西兵为邦，可是闹兵为邦了，可内托兵为邦了，可是战杀败拉个海，那汉亏败拉个海，一头没个在里，日本里看个家，日本为对嘛他拉个呢，当亏个海呀，日本 Doctor 心内个心内来个啥为邦，阿就为跟民那拉个啥的，一头个东我们有个呢。ริงพาลาเกยกจีฮีมีกุมมังอาลีละริบราวิมังอาลีละหังยีลาเกยเด็กคุยนี่ริเวนดรซิมเลงมเอลซิมรีจอร์ฮัดลีพรินซิปัลซาลกะอาจู WTC อุครุลีพรินซิปัลซาตะคลินีวงเทโอโลจิกคอลเลจอุครุกจีนี่ว่าจาลีอีตุมีกระสอบกระจังมีรินีพนิงเลกะว่าจานัดการสาให้รีเจน่าอีทุมีตุยบงฮิลาอีทุมทั้งไงลักให้เรเจน่า religious politics ก็อยู่เมื่อไรนี่นั่นรามตุยมิโลกจ้าตั้มนี่ว่าเจ้าอีกสักยากเลยสาเลยละอาฮิคุรัมบาลก็อาจุละคุรัมมวยนักคงเนี่ยว่าจ้าน่ะมาท่านทุบไม่อยากขมิจวิบังว่าจ้าลีนี่ศิลาเกนวีเปรย์บลีนาวราลีนวีมินิสทรีลีเรื่องนั้นสวมิดานวีซิมคุลีมีกระจุงขวิบังไทยคุยกับไปสอกมิงสารโนนวิอาร์อาจารีเรื่องอะไรก็เทียมมาทางสอกรนุกจีอีทุมไซก็รู้เสียงสานี่อีสิกมิดีน่ะมาจุกเลยก็เมมเบอร์ก็ต้องมาอยู่กันนะว่าจารีนี่ก็ชีวิตจากซาดาจอร์ฮัดลี principal ซาดาเลยละค่ะตั้มลีไปสัมพันธ์กับซาเจน่ะจิงกุมก็ทุ่มมีวาระดาอีทุมน่ะตาให้เลยก็เครียดก็จังวิไปว่าจารีมีไงว่าจาว่าจะนี่เรา first ไป
规范哪可米热，伊那个雕刻么腾大热可以修为规范去 national airport 里那等的，去 check 么上不了情况的。伊都没用在里，我找个中国大政的嘞，个东个里只听爱那个，啊，都没有弄里我推好的，个东个里么只听着，可我讲哪里个只听么爱呢？啊，里个说kra宾，个老卫辛苦个说闹病里，这里我容事来了的亏没好了，现在 program committee 为没有给呢，阿瑞拉个是的 DTA 为 director。Reverend Dr. Ungramthan Songchen, our staff being radically, DDA President Reverend Ramthar Kasomwo, radically. 我讲呢，你hiliralu jo lega internationally check masalak le lak jo te pai kui hon hira kui me jo. Lega na shi we staff being jo DDA we staff being jile ramla. 伊图没有为可能闹了让人的嘞，伊图个东呢，那个是么说米的嘞，伊图谁下了三米的嘞，三米今日，伊图没个在里，Sir Ram Gadin, starring executive member， 我家里了阿位提个这个病说啦的嘞，可我家忙里个就太hin呢，是跑下他们来头的，我家那了。mà thằng nào khai quy hoan, nó thùng đi, mà những mong lụy ghi chỉ quy hoan đi. Ok. Sir Benjamin Dibudi Kilon Sir. 我讲那那拉克米王的帕拉科，那从 passport 个前面抓口罩，就为王那你为王去 bring 啥口罩，啥样？伊 brave 贪婪那个，把这个中可呢，贪婪个肉色一那个。 妈妈他们的没谈哪灵了，把我们推好，看嘛他并谈哪还那个，因为我家你把社会 brave 哪里 introduce 么啥可没记，么比白图，真的也是病，去阿通里这买一个几台去，怕那个就好的，把社 brave 病阿个启动人家没那个做，哎呀去他讨我。 就阿是的，你看，呀，你现在就帮忙那个呢，这样子，你现在，那从里你现在，那从可能为帮把事啥很爱呢，这样，你是那个，一同为 fellowship 里，个类同为 sports 里，一同里，马塔康个色，龙康个色，我个推呢了太可米。 个经人冲的了，没太米你了，可太米热的可以，个就把我一同为的当库 express 滴滴讲，啊同为库来也没太米你了，也没太把头个，你是那个，我讲让那同病里讲，你是那个，一同个东呢，个了 horse 了，你是那个个就是，保守空爱库做，你是那开库，而且。 浪当碰见
Baptist Church 属于 member 个东啊，个了浪堂碰头 Baptist Church 属于 member 个东啊，人以为人们呢谈的如今闹个东呢，一同的 ground 几干米那个，Church 干米那个人样啊，帮个中开呢，3米的可以就比方，一同个东呢，宁是拉开着口，个就是那同的行可爱呢，啊，一同没帮呢那同人了阿当了。个中个西曼海人，可以同没是下个啥，个是汉吧，我从你中没看的，然呢，这是肯定里可以里，我rum生米人喏个就是一同没是下个啥呢？阿就为过了为convener，我家会米，人怕那个米人海了，看个女他的张，没了这位呢，我家里。那说个帮จากไม่个台人怕那个，希里一些让人的klipping呢，local 里，宁是拉开的口气，米个东呢，马航白土的，阿当希sak拉啥了啦，宁是个正海的口气希，那我们推的个行个啥呢？啊，双福林rock了啦，一同嘛他那个呢什么事？你爱这是啥了啦？浪当为呢就晓得，你爱嘛他说个口。个新的个帮好个的，你怕没cấp个正呀得那个，个家庄那个环境的拉拉的都或者个那个把过去才的，我把爱做的，用那个设定都那个你怕那个，个讲可得呢，是拉登开呀，我讲拉才过了，那土被个不定，这肯定的太拉开了，个大太个，阿就我了我很久，那土被乌克兰人个头，他的太拉个，一头没得个落差了。没看对他的，我弄的不听落那个，我了我弄那个，怕当弄那个啥的来个，不然完了，没呀没拉个的有亏拉个，我一个不听忙的了，一些这肯定还是亏拉的的有，亏拉个我个不听的，个这我对的，一头跑弄弄的来啥的，跑弄来家的啊，忙的少这的，三个朋友对面说着来拉个的有，那头菜锅的也很爱过，那头被我弄着，个第个水个大。个家开个路，我来个家对面说真同我让米拉路，其他这里同赛过的，领爬的你要我这个去，那同赛过的因那包很爱拉个，个这，阿姐那同我家边，拉上开也把这，个那不然用啦，那同赛过的，个比个不米了，不领爬的人同，爬个是爬个大的了，不领爬的人去往这个，个第二个啥的，先把啥子的，可把因那个腿，就完了同不领爬的人可咋子，那同领拍的啥的。拍那个lâm里空米拉布，个这lâm那边那个阿是领盘来的个行米拉布，然后没领盘就不行米拉布就把有包爱拿混同的，阿像同的家东行米是就有人吃那正好的，然后真的，就讲就么个啥米拉布，个了阿康多么样，拍打公司个一些 program 个设立的，去把这个木空米路，个就一些拍打大不了活干不小个的，阿康多么小的概念，活起来讲。这能他们怕咱们的空米那个，80斤的配菜就活个，我们就叫个还苗路，然后就不爱，这那个是啥个的，那都让我让那个，然后我让那个都能怕咋个是啥个的去，然后真的怕咋的，我们这个配菜闹几个雕个，他都一定让你路，印度亏大个，然后就把这，他都那特别应该特别看个，怕咋事儿个那个80个我们这，80个嘛我们这。因怕那的，他对怕让人谁，一种把落实就不爱来，你懂没？就是阿姐是咪说，因怕那的后，那从赛过的，这肯定的，帮行个因怕那的，马行个白帮因的因怕那的，你从赛过的阿看不空个话的，嘛还没人弄，今天能谈都本叫我上块什么乌镇那都弄的行爱的样，个了，我啥个白阿看的，阿姐那从的，拉上开那从赛过的，之前的我参与开呀，平时里呢一些。他的国民党那个调可民爱的，我的真的，大家那什么个东那么高路，苗子那个高回民路，就他很爱的嘞。个了，因阿姐俺们高民的嘞呀，弟弟，我家人家是把地上里边搞大些苗个，阿西个同，是啊，那我家人家那来这个高回苗着，
因为俺们北城的是的，因为我家那个看也瞄着，而且那里瞄过呢，因为我家碰到把这里看瞄过呢，而且呢那看瞄着，我这瞄着。不对，真的，我们把现在看拉米就那时候别个点流氓了，他的命爱，一些碰头的碰见不了的，我们cerkai的，真的，每个人看个苗种，同时那我们的肯定是阿克那个苗种，一件把地把心就。原来的。面脑把些查个啥，一些地根的把嘢，碰头的把嘢，个个麦我不得了把嘢，碰头的个个交给他了把，就没得那阿克的那个苗就面脑就，不过那个就阿克脑的就，我看到了个，哎呀阿克，就阿克脑就把个，我啷那个没干。不能说。就，你现在的，之前的3米的可以兵，个个3米的可以兵，那都比如开个门比较突然，个都规划闹，个个第二那个家闹。Apa nak beri mikhaje, tada ajui pastor ikutip, dia orang ni kami aksa dah jadi memori sang lok dah itu lagi lok raksai, yang kira mana mira ture, mana nak beri aku hanji mira sinau le janau je mira kira mana mira turko, jadi sempeng kai sai guru rimpa mai runo, kerana radang dah kira sai guru rimpa mai runo, ni sinai aku hendak aku. Rồi tụm mùi lần khẩn sai tấm quỷ quái xa xí, chạy na chịu hi tụm mùi lo cái rùi vàng này chạy na, lão lắc cái na sang mi quái xa mi lố lần khẩn sai là lekel number 131 Sarah lần cái chỉ cần hi si ha hi Reverend Gazette R Shimre Pastor Kuri Baptist Church na si ha sa mi re, khoe na cần đắc sa mi re no cái là usher spring na lần chỉ sai mi re no. Shaka
say. Cái tiếng lấy cái xem mà cái sao mà mình ra nó miệng mày ra nó nuôi ung ram ra sung mày ra nuôi lấy cái gì nuôi sọc mày tăng khu mày yuru mày chát đi là 1901 29 September nuôi nong ra cha được khăn nè chỉ số vị thi số nào đó anh em có khối chế bằng anh chị thùng cái tông ấy apa Amerika cái xếp này tăng khu nào nó thấy khăng gì pháp ta phun cái gì mà cái tâm nào thà được khăn gì hôn phun nào mà mình không khâu tăng khu người tây tây tôi quen à chỉ số vị thi số rồi đó học học cái mình à chứ ít hôm mai xí người chấp lá cái nè tribal wing chạy lên là à mấy người chỉ là cái ít hôm khóc cái mà cái sami đến chỉ thấy đấy không nên thoát pin nào ít số ấy là chỉ cái khởi bấm cái là số mình chỉ bao quát là cái yam cái hay chỉ cái nào nào ngờ ra hiệp mẹ sinh hay thì ít ham mấy là hanung rồi đã hanung ấy mấy vấn là ít cái to ông ra đó lấy cái phùng này ra xăm phùng đó mấy sự mà nó thật ra à chứ lang tang phùng chấm cái là lang tang phùng thở khăn hi chỉ nào nè ít số anh cho cái thà này à chứ cái phùng à tang khu pastor missionary workers ping cái ship khwai cái gì hili chỉ nào ni khóc cái sao là ít hôm ni ring cái gì thấy là cái niang ông lạc thì ra nuôi niang phong chi chim khur khani chỉ nào ni mà ship mà nó là cái nào har sang cái là chân rồi à cái chân ta chi mà ship mà nó mấy nó lấy cái ship mà tay cái sang sao nó ngalang la lần la cái sọc là cái tăng khu à toa xe chính cho chính tuần sai cô đó passer hiạc phải cả là cả cái sang prebu ping cái là sẽ cái sắp mình tông anh rang rum đó cái hi ayang thôi nó phok đó khăm anh vào trong đó ran mi cái đó cái church cái này hi xin nào là ba lần tiếng hai sai cô đó ít hôm một lần rồi cái cái ran nè ít hôm ra cái sang mình khăm hai chi church cái này passer cái là cái thằng nào ping cái thằng nào ping cái tông à mà ship mà nó mấy cái bài là nó sarno somilo hiwi bang pare ga hang phanga yu thang mati lang I thom mang sheba sa ta khlei a thom nei thom ning yang ung lak khare ning she ring phae ge ji I thom I chawa khaw wen la mi sang da khlei khame ge buli ran somilo kala hi jinaw ni na yan la ka ya ini ma shi kham no ini hi jinaw ni la ke ge ji hi shi ka sang la kala le ge shi la ma shi kham no la ma tai khmai la sang so milo lan hi nan so mi da char khanwi wang I thom teu la ka hai khaming sa la ma yak sang lang sa no da sai ko ri wang I thom leng tang khame ji shu na mi sin da sa sa nei amen ở I mừng ninh luyện rất khô nhưng sang lắc cái này hàng ta cái gì mà thà lắc cái này là cái series number vậy chỉ số đó khi mình phải xem mình luôn là cái điều hay đó cái chỗ đó bình ai mà ra vậy chẳng因为 pastor say the in the lecture sala member bình ai cái mình luôn phát triển đó là cái pastor brave mission workers cái là pastor bình ra là cái lecture sali singu na hawi ji da ara life cha tak lenda yang tak leban iram pastor ji pingai de de ji si ja ma cham ra de ji iram missionary ba ji pingai de le ji jang ai na pro wi tu ji sang la kai na na khwai sa se ma pingai khwai la sa se ge ji hangai ja na other kresa da itom moi mutui mina tam apam mu khirang la ka
itumui special number hinganang room kwai sa se kare sada thot mahai group na first sam yauruno ka khania li langdang phungthar baptist church na khuimiruno ka laka ka thumali langdang phungcham baptist church na khuimiruno khanau wali radiant school choir na khuimi ga highway chili itumui matuimina awi bam khuimiruno ga ji hangaye Jaina Ari ngazing wi pau ka pha shok mi hi Reverend Dr. Shimringam L. Shimray Principal Theological College Shukru ana kwira mirror awi tipong na religious politics we maramli ana pau ka pha ya shok mirror chui wangai na hanga hai special number serial number we ti shuda sami runo klei tu mi khyashi khingia matumina serial number 4 sakai wi chili apam kala tam khui mi runo
Ori itum na sagi gijilahi Tangkul Baptist Churches kai ka kahai tharan itum makai baim ne itum khoka saplungi gijineda Tangkul Church Baptist Churches we choir director being we long now Tangkul Baptist lasak long with team song ne ralu itum sakasa gijine
Mthalak ena la samkhaya group mati psychology ni shilak haire kala rirana nathumli sominu nokje hanghangaile. Itum akshida minute akwanganing kashira. Yeah. Yes. Okay, pamosay. Akama football kangreo di sangwai track suit check sai na yuji chamai sai da track suit logre da imphal yong da chino aga ka kari ko huye da arung jinchong na thum kai kho phasai sai ye kai kho phasa sai ye ji huilak e na ngatan ka kan Tangku Baptist pastors and mission workers fellowship with convener local church with pastor hikata kamatha atam sangkupang jiwang ring phaye kala nishie ili nana aring zinhi church and politics mutui miloji sarala I jiwang ring phare kala politics and religion mutui sajira jira I mutui ngaire maram jikthata je ina kachung ka kabira ka piere le ka oja kana iri phone sadang sadang sim shoina mi khaya topic ji religious politics hi mom doing I ka na khrara targam sam jogda tan tiena ina thaka I khrava rar shogle mo shogle religious politics pastor pini ram tuire da khrana jena arung tin hun kha ithum religious politics hi kilikha kala ithum we politics ithum we church kajidi zatkhara ji hi hun kha ngphaire siasa se Right to me nam tuing sa kai kala thing sa kai psychology akhon itumi shang sa pilom nana itumdi bunghi kala kamaya tang sa da ituman kan kana ngasinang sang sak mi khwai Jesu Christo ming sing da sehak san amen Iramni mopamada zingum hang bidakha ka khai diri ajontang chunni hankhong jumaina iwa asamui situation kathai maram I asam ni zingum hang bibomau kala South India we situation na kathai maram I lai kasangrava South ni datam hau Jena ina Assam we example mo kuira South India example kuika hapokhaine South India liver bishop we election raura jika mi vreshi ko tong hi active south jin kala campaign jira hata itum na kasat hata masam atum bishop election ara suidaire ara South India vreshi kamathan suidaire marama asiri shokar na ain sing ko tukhauda bishops ko thuma ari ra chelisang hauda atumui kamatha vreshi sawi kala bishops election we kamathan ko suidaire rida bishop election kasari atum na kang da ka kai candidate kai ha kro shaka ka da spensai da hang bishop election ni kro shaka spensai sin kiwangai na ka da ji spensai re ji ka atum na
politics election ka ta sa khre ji shi gui ra ga politics election da de church ji ung sa phi sai na ngaleo ra ga church di politics ung re wa election ko phai di ka khai ba chin na khang cha ai na ta ta I thumui politicians being kala idum political system idum ko tong theo ko da zang khai a paisa tong chi recover sa wa atum ot pang la kan sau paisa ru chung sem pa me kala recover sa pa me ka khne election wa na atum pai la prasa ji politics we nature na welfare of the people well-being of the people, development of the people, he secondary on our. I mean, our politics. Jikta tha political pattern ji therma gazata pingna immediate sarga itumui church dirty religious politics he introduced kasane. Atumui in a hundred politics jidi keteo ko kang da it we wakwa naga tribe naga society ke chung liva village atongai na shimpuragri mi ka ka lekhru che awon thei da khrin ya vote ka lekhru che theo da khoi na por kai na politics your how khoi na your laga ishi shimpuli vote ya ka ye ishi ya ka sambang ran de ji ichi chan da ka thei da thei sa ra wa ji tha ta I thumui vote ma sang da your kai wi thi liva khamata sa ra la government ma tha ra la ma tha ra la mi ki pa ka ki ka mahang pai me vote your kai mi ping na government na fail sa ra la sa kai wang in a complaint sai ji mang ba they become voiceless mo tu pai me maramo I vote election adam your out the ach ka pha shok la ka shi shok la mom di sang pai me no ta da ka khang tung dai ji ta da le ye ko kai ka liver Sunday we worship ko chung ra cancel sai Sunday thol worship mo bam marama nashi party ne ishi party ko ta do church sa ra sang ko khorum rum ra ki ba na speakers how ra right je the church kai kai wa election sanai na yo worship ra cancel sa we laga election ko phai thi election ko phai thi service un ha pok no election ko phai thi ra sort of masa ko them the khu kai river church kai river mi thumra hamti we list khu bung go pastorly pastor na are itu ami he khu shokai pai re marama itu mo election mo khi pasin da nashina khi sin da the pastorly ra confront har ga itu mo politics ji church ra kunchang papa ji khrajan ka chung ga le de le itu mui itu tangkul vreshui politics kali le khra itu politics ngreu ga mangreu khra itu mui ka phani chu kham ji wa atuni hang khaya context experience situation ping ji wa itu mi phamai kha tangkul now tangkul vreshi ping phamai kha ra ji itum chung kan phani de le re kha inava itum na phamai kha da mathe mu tangkul vreshi ka chung la
kashok kazang kala mashun makui mathaila secular politics involved sapabakachile. Vareshi kathana kuchungala mathaila politics involved sapabakachi kuchungale. In an example, outside. It was state we election Rara Lig Jena nomination file South Jatamdi Kaikana E Achudi election Sangre the election we candidate declare Satamdi pass a little horsang, Tikan be little horsang, Cultures with Katana being a horsang, Vareshi Krana being little horsang. Laga awi candidate ji declare sai. Kala ji sau gi chatam di, kala chikta blessing kami atam di, itu mui vereshi ra Bible la pai. Kokrum ran sai. Kai da bang na khang kami ye, laga so mi da sai hasami ye. Ji itum na blessing ceremony the hoye. Itumui context di mida kreya logic jiva. Itumna candidate support kasa kala yes na election sang by the permission come in. Right. Jena tang hai ko je pana hai ra ko itum ko tong na thei ji pa the nature of politics in our society itum we society alumni leader layer political system political manifestation hi ngate ngai o I kaya ko pasar la na tum na election 정설거 일이 강서가서 일아 토마타올 이라 시스템 지라서 해봐 나나 시스템 지라서 해봐 미그 박 중거 election 위들이 시스템이 absorb aside 미나 appreciate 먹사 마사그루요 미그 중거 레카이 오케이 이 아당 학복이 한 가이다 아톰너 election 아담이 스펜사가야 Aman Biji recover Sakajomo. Kula Kaika next election the Zang Vang prepare Samo. Jivang Aina, Jikata programming Wang Atom Saran Quizango. Ina, are we in hang the clear picture, event, norms, question Kasa Kira Jika, Itum Vreshipi. Bible barga, Kokrum Sarga, Kalas Hasa Mirga, na Aritu placing in the politics of Bible. The placing ceremony G. Is that the Christian permission for corruption? Jimining Ningamaning. Ina Itumna, Ara na corruption Sarah Sapay. Na itu blessing le kejen ngaraja ka ang tehla kala ji itu macukran ka mam cukran re itu mui society politics makam thawang aina yaru ku jon ji itu ku ton the okay itu mui education stagnant sagai Itu we national being, Kangani Mazanga to the Mazanga to Gigi, who is responsible? Tanguna, Tingum Tratapanga, I asked Mishok to Gigi, Katona come to either. Kakivan Mishok Paitu. Itum going dog Mazanga, Kalangza made a Prashokaira. Or money itumwa government pressure meeting the electricity among water. Electricity making wahi kiwang. Right.
development kui grai ki wang hikta tai mu shok vai now stopping khang ni ba sang vai now stopping lighting ba thang vai hi strategy idum na jimak them sa bai chi tur yeah thada light mak ram nim no this is all politics idum mi lighting ba thang vai idum now stop mu shok vai the athuma tangkul kata hi ara jing thrat banga is mu shok mu na kjuwang aina bang ka pher ka ban ri ro marama ji atum na ji plan satar atum scheme ji 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 tra idum we health idum we hospital ka ta le psychology idum we political responsibility no ka Malaysia political manifestation political came Malaysia or political responsibility mathe the Malaysia but the election ka ku pai re ke jang avar kya sam bang re kala ki percentage ku bai re jimang ai na tang hau si no that's not politics jong ai na itu mi khang te re compare la mak sam sa bai chi itum chok thai re itum ngazanai re itum huye re itum ni no thai re jiga itum mi ri ra mi khang dei bing ka tha da ring mi khang dei bing ka tha da otsa kala mi khang dei bing ngui politics ki itu politics ki ru ji ma khang cha ram sa bai no itum so nau na khajan kang a le wo kharnau phanga kasip election ran na atam ni atam now phanga kasibra mi atam jari kai khana ara election rara taklinda jena the right person for our constituency idumi constituency development khurak vai idumi constituency administration mathasang vai right person ji kapong khu pai vai itum sehasa mis atum jari mi akana no I'm not going to be a part of your prayer I natum seak sar musambra gijino jadi kibang aina gra gijena ana kahangba issue itum constituency the election rara the election sangfai va nomination file sa vai Ashimti, none of them is the right person. None of them is the right person. Look at other itum na siyasar ka right person ka bangku zata jisapay ra amsabay ra. Right person hi rakvay kataran otsapok ra. Church na jikata otsapay ka masapay. Yeah. Or ku na jikata ji survey masapay. Look a right person itum church na support sar ka election numbers ang sakwai. For example, paradigm shift kuiragi jin wo. Paradigm shift hi idum tarkar san wo. Tata shur za chon naga rausa za chon naga idum ni si jin sokron na idum ni ba vodar ba tingkani ni mirror ka jira asang sakra. Jikta tamja char hui khrachan wo. Arui sagi ja politics chimning jiga. Vreshina politics involves our ji ta tamasaran no jiva achar ko khrachan a very backward kind of political khrachan no jena jiva itum very easily ignore sai by chitra itum churchly vreshina ausanda itum church whether itum we kathana kapangi jiri tatsak aina machundik aina partially di mazangnagra right based on his or her calling commitment efficiency itum kapangkhui shap ka mak pangkhui shap ra ormani kha itum kathana ka pangkhui ra you need it should be from my council. It should be from my area.
It should be from my range. It should be from my village. It should be from my clan. Ji Vreshui Otsaka Mavreshu Otsakla. Itum Georgie, Itum Georgie Mushunda Sateka, Ayali Itum Mutipakishin. Itum Georgie Mushunda Masateka, Ayali Itum Mutisankai Maramang Wasamro. Okay, Javang Aina Itum Jit Table. Religion and politics. Religion and politics have a very two distinct entities no. Ani di mam nat kasampayang sagunde. Ani di pap tak wang we need different methodologies. Politics di kata ada yang le, thermal di kata yang le jiji jing te yang ai wo. Ani kini hi sanggasa ke mang shai bai. They cannot be put in the same boat. Akhiri masang rumpai na wo. Jivang aina policy making for social welfare is the responsibility of the politics and also the politicians. Okay? Policy making and social welfare is the responsibility of the politics or politician. Whereas, thermal na kisarang rachika in defining physical and spiritual well-being. Idum na pasarina, manglarina, paira, ring paira, reisang aira, kujiji, kira kujiji, idum na defines agis no. And they have the responsibility of making policy to reach and to fulfill the definition that the church is making. Idom na define saga ji unjung fai politician na wasagi. Manira ajwa itum a reverse order is a trewo. What is well-being he? Politics na define saga reader. Jaina atumwa, what is poverty? Atum they have never experienced and they don't understand what is poverty. What is governance? Atum mathetang may no. Atum nagtejwa government. Okay? Ito may politicians be nagtejwa government. The formation of government. What you may the some na politics forms government forms are portfolio year. That is government. And they don't know what is governance. Me being the kata vashungra, me being the kata shepasara. Kalamiu George Jankata Temira. What is well-being of the people? Ji atum define masate wo. Ji itum na define sagi ji. Kala ji ungsung fai wang politician being na o sagi ji. Jimani ko itum sakangai sakre. Politics ay na religion hi tatu ngai tatu ko conflict rara sar. Itum vareshi na politics participate kasahi. It's not just casting our vote. Casting our vote is our participation in secular politics. Yes. Jiwi government forms a critiquing on the government. Government himsatura, government hingwihere, hikaire, hivathaira the government critic sachi, ji church we responsibility. Kala ji worshiping we participation in politics na ji ito mamlai baijin. Leadership for certain reason kajik tha maram wa aina aje itum na face ada kriya slogan hi khira jika. Okay? Aje itum na confront ada kriya slogan ji khira jika. What is politically right should be religiously right as well. The come to your mikjung reate. Vreshi nangasan khai bang aina. Vreshi bini singkushap khai bang aina. Kala vreshi bini mathai mi bang aina. Khiamak shu bang aina. Respect mak le bang aina. Ara politicians being hiktata statement ni ung sam chaba tu shabai ro. What is politically right should be religiously right as well. Vareshinachi accepts Sabai. Can you accept that?
what is politically right should be religiously right as well. It will just democracy introduce how should the 51 ko kui in the majority, 49 ko kui in the minority, 51 ko kui in the pastor ko panglama. Yeah. No to majority of pastor sangai the va. Im sangai no. I would never like to be. Marama, 49% of the church will look at me. Negative eye. Tata zakishimi kaina iri yangi jidra. Jivangana I jiktata we pastor msangai. Ka kiwaina jiktata hi atom nam tuishabo. Kiwang aina jiktata intuition hi lehogro jiji itu makapnim sabai no. Itum kutong mapung pakai manim ne. Itum kutong successful Christian minister manim no. Itum we are trying our best. Itum ministry success sang sakai bang hot na sar de wo. Tharala itum yujai di kangsan nazar. And we have to admit that. Itum kai kava ngazar de. Kala jiktata Kangazan viva aina inferiority complex lega. Ara athang politician be what is politically right should be religiously right as well. The kahang chidi supplement kasata the ara vareshi pastor na vareshi than being the we cannot run, grow and develop without the help of the ministers. Tamutuifu wo. Ji pastor we mutuiram tui kaman being clerk chinda. We cannot run, we cannot grow, we cannot develop without the help of the ministers. Political minister being ready for example. Atumi Kongjon Mazanga idum church, Mray Sangram, Mark Sangram, Mapa Sangram. Natum chi long I come long either. Natum chi accept Sangai come sang either. Or Sashap come Sashap Kurkshinda. We cannot run the church without the help of them. Is that possible? Jisabaidava. No. Chikatajiva, Jipiu doing war. Makangi doing war. Varishik Tana Mam to Ikrana doing war. Kivani don't Jimu do either. Idum Kivana, Jipinji Jaka importance Habai Hirchin, Idumva. No, they are not important. We know Adam Kuchung hire CM Rada. Iwi Jersey Rangaika, one, come as a believer. Shitkasang Miaksa, the Jersey Rano. Never expect introduction. Don't seek a seat in the front. Amangari Bamra introduce some Chitaga, you don't need to come to the church. If we church Rangaika, come and listen to my preaching. Atum he different class of human being manim no. Atum church di mak na bayam no. Right? Rangaika as a believer. Church Rano, lako pastor na pao kamata hak shokji gospel ji rang na ruchinda. Not to show off. Atum rara ka arungli now may see ka hiranan ka bir ka zataraira. The whole sanctity of the church is defiled. Ji itum entertain masabay. Jivang aina we cannot run the church kibache vreshui to ina the saiga charga. Jiktata jiva a sign of spiritual sickness. Itu memang lain kezakai wi symptom no. Kezakai bangai na hang shock. Mang lain maka kezaping ketonga jiktata tu mom timre. No, mom timre kebar mom timre meram ka kamti mom timim. Thankful Baptist Christian being a archer
maram keteu ko khang de the experience of you. It was simple assessment, it was simple evaluation or observation. Itu memberesi kecung ke ketana kecung ke politics di, okay, secular politics di involved masam de, they don't need to kesara terkam sam de. Atum kecung ke secular politics aina itu we church we conflict serious salah aina mathem ne atum memerin ne ke atum itum kecung ke wa we are being used by politics jibaji naksak we are not involving in politics but we are being used by politics. Mina kalami bina kahang tangku worshiping ma Baptist worshiping ma church he run kasa he we have no problem. People me bina observe sachi we do not have the problem to run the church together. Iwi observation level ji simple sashun kichi or jiktata ji iwangwa non-issue, almost non-issue. Ka serious issue je kingrech ka itu mui thermal issue, religious leaders being issue ji jipanak sakno. Religion and politics we confrontation kare bachin ka sakmini ra itum na therma hi ki kala therma ugthan hi ki gra chi matha da define mak sa chi chinak sakno marama ina ka kahang chi jiwang aina itum ni khangte force na shijinai baitra. Itum we church we alumni problem lay. It is never a doctrinal problem. Itum alumni a structural, a leadership problem lay. Ji sakla kaya issue ka issue ningrak jinda tangku nawang kala tangku Baptist kathana bivang ji is it a serious issue for us and not to me. Each serious issue that if that is left to the church leaders, it will structure, it will leadership problem he worshiping kathan bina siyasa room ka pam room ka sort out ngzek rooms ne kakhrala khras ne ngapais ne kahang rahang rocks ne the sarga itum na ngzek also we really don't have the problem. We really don't have the problem. Ko in a atankang tata. Either we church, we unification, there are lots of intrusion into the church. Office missing granda, function missing granda, make junga razang. No, and they are the problem to me. Pastor being, George Kathana being, a theologically trained person there, atum problem nim no. Ka atumri tuksing the creeping china problem no. Can you understand? Idum chip hap taship comes ashap correction. Kala idum chip hap matara kind of the idum ko party set in Sabai. Ini shijin haira gji imam yaran kind of the ini seasarum ini pamrum kikam shokmo like shebi. Marama ini itum seasarum go hitausne the itum gutona miyagai. Eva unraga iwi guruli, okay? Iwi remote controlli paung mindva.
laka an yes jiko yes an no jiko ya akama no tumri ra ko sorry ina tunim sang ram ra na sim ti sa jo na shik tum sa jo da ever ra hang ro ji jene itung we pastor being we kathana being we religious leaders being we problem mani no wo idum na dar ga ina phap ta ha kala idum na pha ko is kala sem ko is jika issue ji the ka etra sa pa is ka mani ra no we issue ji tomorrow I we issue tomorrow ka siasa rum se jika ini ra rok jing ji na siasa rum se jika I think idum we just resources siasa ri kan gi jer se kya ki ta siasa rum mar da 다 siasa 좀 siasa 거rum질이 이너 이그랬다 설가를 건도 동지 대샵식이지 이왕나 좀 siasa 미 봐이지도 그 이쯤 담 넣어 너를 좀 담 넣어 너가 돈띠다 이러 돈띠다 이래 그렇게 siasa 거rum다 봐 내가 알아먹어 이돈 브리브라리 블레임 사우르데 이돈나 siasa에 브리브라만 한 감이 주기지 되지 그 이돈이 Kina poison side kipana tuksiri kiparing narao jipachi mo para mo manara tada ning ai na ai siasa ko shokau sa da kasada da sa da khreje I we principle attitude da I cannot buy iri chithata ji koi vai wang matam stay in the war Jong ena itum kapasangai kecil, tangkul churchi kapasong sa kecil itum pang nikle, kesisong sa kecil itum pang nikle, itum na ini the whole of my journey from 1998 to 2005. Ki mudira jang hai khang ya kala ki step khoi ma ba khang ya ki pa na ki shong sa ka rang ji pa bra go o iliver ana duk sing ti da go yu dui ma za ding sa yu gung dog ra mu shi jin sa er ka ta da ili paisa ga dio mi ga sa da khre wang ai na I wi dang wi thuer go ji phaning ku the ko I think that answers the problem. Yeah, it's a problem. Ji, thada jiri kubora. Mania ka, ji thada, the hangshonera, itum thada blame sang rockshonera. Admit masate on the kind of the itum blame sang rockshonera. A John itum pastors, ordained ministers, and jira mission workers, fellowship, the who meet more. Jiri itu resource person lota bawa jina kui kira erga lari kujung rai ote indera set akan loko jina erga shock park yang atamri Malcolm Weber na awi lari kakre leadership kecui lari jiri kita tak kebesai wo. If a leader possessed a strong calling and a strong character, but had weak competence, he would produce a big mess. The kepikai cipa koyo, ili calling lekwa mana ihsan, ajam kapamai na vribrai hita todram kantene. Ili tahunnya berfain ikta office kesini ada masapa apa itu. Itu ni hok hai bangai na kalau kohati sudah kerja hai bangai na itu beribadi sebasar. Kipagra itu rom sabai. Tharala itu kipagra inferiority complex hai na beribadi order mang sabai. Itu kafat le, itu kutongan dah Iu kafat le, no kafat le. Ina iu kafat ji, take success ji, improve sa kau hot na ji u ot mangano.
kalana na krata therga na krata improve sakwa hotna ji jirno no atma no sai kor hi itum sai kor shepsi duri iko hi mang mara itum krata ka pyo yang ki jino iko le ka itum yang zang le ki kam them ka pa ma an thai sang sar yu khang san jim thai ji ka lek shebi itum khawat khangwi le ser jikta ta wa na hikta ta problem shok na aru malcolm na hang da crazy just because I have the calling just because I have the character in that office missing papa because in a big mess ji produce the lewo not only rot marat sakji lewo not only clashing sakji lewo not only jot sakji lewo in a sang khai tara kala in a sak the tara jwang aina itum ko tongara itu competency sathai vai bang sashap ko vai bang hot khna ji itum otma sar maning ra mina yang nar ka itum khangsan ji tu kuir ka what is politically right should be religiously right as well the rahang ra sawo maka itum ni ji press of it itum ni tan den ji accept sang sak ji masa pa no ji ratio itum ni no ji ratio achamaram ni no jwana itum na we have our calling we have our anointment we have our commitment ji lesser wo and let us work on our competency maning ka competency masang ka aju ok thui ri I ngwe pai de wo kana na la ngwe pai de wo tha ta siyasar ka pasasar siyasar ka tha ta miri hang to de bible study sakta mu ko imre okay preaching of the gospel sakta mu ko imre laga tha ta status quo maintain ka sa ta ito pasak sa ta manim no ito very sensitive atamli very complicated and sophisticated atamli khring no jena ito we commitment ito we calling ito we anointment na nang sorgo ito we competency ra develop sang phung ji thai ka ito ot sang te or ji thai ka ito ot sa athem te or ji thai ka ito ka ji zat ka ri ba or ka ji thai dam or na tum sai ko na jing ye na na me wa ni shira kai re privran na tum sai ko re so mil Nghe em thá sĩ itum mui legishia ren doctor shimringham na thalak kaina itum le religious politics wi tu pong hi ma thalak kaina harshok mi gai wi wang uchali la ni share na kui gai tum psycho le la rana so mi ranu offering ni sangapang hina 26,790 samang dale kala jiwi fellowship bili razang dekle registration we at shuda 297 hina registration ragsane magasa hampanga shiga shok zang le dekle ni ka exactly registration rasa ga hi 297 hi ragsane itum mui khokrum hi kupsang khwai sau se khokrum kupsang khwai khokrum rali 343 sang rumra kupka sangwi se ha hi reverend ngalem bam ruiwa pastor langdang phungthar baptist church na samire ana siyasa kupchang gai wi thili itum yari mashok fumra akhamawi range shog zang hi itum wi film marshal na tam khwira kala next host we wang itum we committee shong we na yarui la approval khui khwai tiaw moi khalaye chui wang ai na khanga jang we se ha sa kup gai we chili yarui na ka shiga minute phanga shiga rai misalo ge hi itum sai korali
hila ka chi theine ichum na khokrum la le 343 ji sambangai ga khoir na ninga da than mi no ka la ya sai ko na ninga dam sod mi rum se sai koran siag saling rumpai khawai prayer item aksida themilu sidele yur wiwang kelatang khu cso ping wiwang nana kathata sia sa mingai tele kakhani ali sia kasa group ngatai to weina hitata wawra tele आज Tangkhul Baptist Pastor and Mission Workers Fellowship cum Sports Meets Langtang Pungtam Baptist Church na Langtang Pungter Baptist Church na hosa laga rungda khlei hili Vrana manglawi tingrong kala manglawi rukhong khon mi hairi jain ratsang khai sai ko rena ning tai laga Vrawi sokhmi ruok mangkui laga Legacy Kokayanga Gasa, Tingpei Kayuli, Ringrum take a vai, a ring a ya, Izaw Uklunga Piolaga, Siasaquilu, Ninga Tequilu, Gaji, Mangla Navarata Leda, Siagasa, Group Matang, de Duena, Hitata, Pau Miradale, Jewi Vangaina, a ring a ya itum, Akashita, Izawi Uklung Kamazang Laga, none of Revali Gatada, Somi Kabaya. Shimku Mipfung Sapai the color, Gaji, Uklunga Piozung Laka, Church China State, Mangapaka Paitada, Itum, Yur Wivang, Galasius CSO Ping Wivang, a consult Siasasi.
lấy cái xe về ra đình sĩ hay được khô nên là ring sắc ngay mirin ngạc sắc ấy là mering quy thế sao là mering chỉ cất ra sao là nó về lấy cái gì khai chỉ li nè cái phá cái chung cái sắc cái hay thật đó nên là ring sắc ngay mirin nín khami mà yon là cái sung lắc ấy là ring hay thật đó nên là azra sung đó ngân nào mi được cái Pawi mi được cái sai cô rồi mà chụp vào là cái Tangkur Baptist Pastor Theologian Mission Workers Pingwi uklung li nawi mi yur sara da hakhui ka haya khari thot ping hili nawi kharing a twiling a sun la ka mashit mano me da kho ka yang ka sa la ka kharing ga chi hi nawi ning kham mi sao ta nali thi ka sura nali le ki shipping wi achuk akhan amachut sawai khawai le ye ka chi ning kham mi ungsung khawai ya về ra đó là mày làm nhà khờ đó lần chính xác cái chỉ mình số arui khăn nào à khó khăn hili nói rau li cái sắt mi là cái pro hona na religious politics we maram li ngarak chắc ta chắc ai na sakhi sami cái chú bang ding xe rồi khu ở trao vi cái chắc cái cả bấm cái chỉ voli mi cái trung khang we vang cái là khăn thốt giàu của homa theologian mission workers ping we vang chỉ số nói à chắc con ta đó yang khui maron ka pa ya so khamia o chang sang sik pi ching lu ra jang ga hai a hup vuna I chi chawi uklung ka piao jang la ka ra church hai ne you kala civil society pi manga pa ka pa ya nawi ungram sara da nana ka pang khui ka ya mi thot mi tun mi yu sao da I thum arui nga ya I chỉ cháu yêu uklung cái biểu dân là cái, I chỉ cháu yêu thấy khava, nhưng cái tông xịt cái sân ấy là gì á, sa sân cái hay, à bà khờ vậy nào hộp hộp là cái, rai mi cái tông à ta xuống đó, civil society li, ốt sa đó cái là xe số pin, hàng vũ nào pin để chẳng sờ là cái, rồi ra, cái chẳng cất, nên à, riêng cái sắc ngay à mirin, nationalism, patriotism with spirit. Athumi tuihan lahan pegar pangkhang ke jivali. Micam ke tong na leshi ke paya sakrum ke paya. Tuihan lahan pegar pangkhang ke jivali na wilai ke shina. Fukami ke paya sakrum ke paya. Yurwi raimi avu nga saching sap kawai. Prohona na thangkhamai le milu pangsap le milu. Na wining ke chang alung hili Karin leiden na hokui kahaya. Nagaland for Christ. Muong sungrang na ka ay na tangta ito. Nga chang kasat malayla. Jihan kawai na lay fiye. Dat ning lumtur ay na ring chikat kasapoy mirin. Proho na nasaksami laklo. CSO wi katanaping. Kawi katanaping. Saiko rala. Yaw ko homa. Theologian ping. Mission worker ping na. Mik ay na kataya. Lanay na. Mà phong suk rơ sa la a chi chi mik so hiya I chi chawi uklung aina khapan ramban rei ga sang ha ga sang khang ga chi pha khamai mirin chung cha khang ga kwili a thumna mangali nga ning la ka khang ga chana ayaw na pop a hop wi wang phaning mi ga sappa phaning sok ga sappa fu kham khamia khang khwi khamia phayet khamia ka thana av sa la ga nana ring sa khangaya mirin mi yur mi thot naw tun nga sa khawai Proho atum li thang khamai ning khalang award saksa milak lu ta sia sai ya vrevra ning shi hai ro khu hi ka tha pha kham ta ye chimik so samphang na sakta sit ka sang ka chihan a khu lung li khok khayang ka sa ta masit mano mai da iring chikat nga ye ta adam lan yang khu sok la ka rakhang ru mang maning la local church khani hi na ko ho sa la ka Atam lan yang jisut laka suru kui kai sai ko ra so khami amachut pekar akang sang sak hai ra gachi nawi so khami amachut ng sang sak mi lo da nawi so khami chi pe mi da chu homi khawai aba vu le gishi anaw meyer lu khamasan mangla gat gatharung yur khami arwi kala khanau aina tanda le mi jingranu amen pa mi surface ara
local church we aina maning la Tangkhul Baptist pastor and mission worker come fellowship come sports meet we joint secretary ag sada isina proceeding ta hai action khani declare sara juithili field marshal na akhamawi program update samira chena local church la FC committee pingdala